ndabifuriza kugira ibihe byiza nshuti mukurikiye Primo Media Rwanda. Ngende Jean Dodier Karinijabo. I Musanze hatewe ibindi bisasu birakekwa ko nabyo byaturutse muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Mu kagari ka Nyabigoma mu murenge wa Kinigi w'akarere ka Musanze harashwe ibindi bisasu bibiri bya rokete bikaba bikekwa ko byaturutse muri teritwari ya Rucuru muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Navuganye n'umwe mu bayobozi b'inzego z'ibanze zaho ibi bisasu byaguye, atangira ambwira uko byagenze. Situation ni sawa, nta kibazo usibye ibisasu bateye. Ibisasu bateye? Yego. Byaguye hagana he? Byaguye mu mudugudu wa Gasizi mu kagari ka Nyabigoma. Mu murenge wa Kinigi. Byagenze bite? Byabiteye sangahe? Ari 5:45 nibwo icyambere cyaguye. Icya kabiri ubwo byaje mu minota 5 ikurikiranye. Byari biturutse byari biturutse nyine ruguru mu ishyamba. Icyerekezo nyine ni icy'ishyamba niyo byari biturutse. Irihe shyamba? Ishyamba ubwo bigaragara ko ari muri Kongo byari biturutse. Hari imirwano se yari maze iminsi ibera hafi aho ngaho? Oya, hano mu gihugu nta mirwano. Oya, ndavuga hafi aho muri Kongo. Hafi muri Kongo twe twumva ibisasu biturika, aho biba biturikira twumva ari nko muri Kongo kuko twe turi ku ishyamba, twumva ari muri Kongo biri. Hanyuma ibyo bisasu byatewe iby'ubushize byari byakomerekeje abantu binasenya inzu z'abaturage, iby'ubu byagenze bite byo? Iby'ubu ntabwo nta muntu byakomerekeje kandi nta usibye babiteye mu mirima y'abaturage. Mu mirima y'abaturage? Yego. Ubu situation rero ihari imeze ite? Abaturage se ntibagize ubwoba, bimeze bite? Abaturage bari mu mirimo yabo bisanzwe nta kibazo. Ingabo zahageze barabahumuriza nta kibazo. Nanjye wari ku kagari kuko ni hafi y'akagari, twese turi gukomeza akazi, turimo gutanga serivisi. Yego. Umutekano wifashe ute hafi aho rero? Ubu umutekano urahari kuko imirwano ntibera mu gihugu. Urumva nyine iyo igisasu kivuze abantu barakangarana, ariko nyuma ubuzima bugakomeza kuko ingabo, polisi barahumuriza abaturage kuko ubona nta muntu kiba cyangirije, gusa ko bigaragara ko umuturage ntiyabura kugira ubwoba, ariko imirimo irakomeza, umutekano urahari. Inzego z'igisirikare urabona hari ubwo wenda ikibazo nk'ikiyo kibaye abasirikare bahita baza kugira ngo babe bari hafi nihagira n'umwanzi winjira mu gihugu bamurwanye. Nta deployment y'abasirikare n'ibikoresho bya gisirikare biri hafi aho? Oya, abasirikare barahasanzwe n'ubundi, kano gace kaba karimo ingabo ziharinze nta kibazo. Ubu abasirikare barasanzwe. Ndavuga kuba bakongerwa n'ibikoresho bikiyongera. Oya, iby'ibikoresho no kubyongera byo sinabimenya kuko ntari umusirikare, ntabwo nabimenya. Yego. Ariko nta basirikare bandi bariyongera, n'abahasanzwe? Twebwe abo tubona n'abahasanzwe bisanzwe, tubona muvoma zabo ari ibisanzwe. Yego. Umwuka uri mu baturage umeze ute nyuma y'ibyo bisasu bimaze kuba bine rero? Umwuka uri mu baturage ni uko nyine babona ko ku makuru baba bafite cyangwa se bakurikije uko aho ibisasu biba bituruka, baba babona ko ari ubushotoranyi bw'igihugu cya Kongo. Kuko n'ubundi nta banga ririmo, ibisasu ubona bituruka muri Kongo. Yego. Hari umwuka w'ubwoba mu baturage? Oya, nta bwoba bafite kuko igisirikare cyacu kirabahumuriza cyane. Inzego z'ubuyobozi mwebwe? Natwe tuba turi kumwe nabo, urumva ubu turi kumwe n'abaturage, abari ku kagari bakangaranye turi kubaha serivisi nta kibazo. Kandi n'abandi bahingaga aho hafi basubiye mu mirima yabo bari guhinga. Ubushize twumvise ko abangirijwe inzego z'ubuyobozi zateganyaga kubafasha gusana ibyangiritse n'abakomeretse bakavuzwa, iyo gahunda igeze? Ntabwo nabimenya kuko ntakorera muri ako kagari babiteyemo, ngiye nkorera mu kandi kagari. Yego.
urakoze cyane, reka tugushimire. Murakoze nawe. Ibi bisasu biguye muri Nyabigoma nyuma y'ibindi byaguye muri uyu murenge wa Kinigi na Nyange tariki ya 19 z'ukwezi kwa gatatu n'iya 23 z'ukwezi kwa gatanu muri uyu mwaka, bigakomeretsa abaturage bikanasenya ibikorwa byabo birimo inzu y'ubucuruzi. Igisirikare cy'u Rwanda icyo gihe cyemeje ko ibi bisasu byatewe n'ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo zifatanyije na FDLR irwanya leta y'u Rwanda mu mirwano bahanganyemo na M23. Cyanasabye urwego rw'umuryango w'akarere k'ibiyaga bigari rushinzwe kugenzura umutekano wo ku mbibi EGVM kubikoraho iperereza. Ikinyamakuru Kivu Morning Post cyo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo cyatangaje ko isaa 4:40 z'igitondo ni saa 5:40 zo mu Rwanda kuri uyu wa 10 Kamena 2022 muri Canzu uhubuye imirwano ikomeye hagati y'ingabo za leta n'umutwe wa M23. Uru rubuga rwagize ruti isaa 4:40 uhubuye imirwano hagati y'ingabo za Kongo na M23 ku musozi wa Canzu uri mu maboko y'uyu mutwe witwaje intwaro. Imirwano ibaye nyuma y'iminsi 2 y'agahenge muri aka gace, aho iyo mirwano yari ikomeje hagati ya FARDC na M23.